MDC jong ka VPP nalai umkra malki ka kong daiti majau ka balong ru ka executive member jong ka KHDC ringkat bat arngut ki weipan kela mensau habaka kali ka bakishong ka lalik hap chanala hakamit jong ka sisa jan ka baladep hakashnong Queen Ain Haribhoi district. KMDC nakseng VPP nakala umkra malki constituency kong daiti majau rengkat bad ukurim jong i uba japri polong kela mensau hadian bagakali ke bagishong kelaliat chanala hakamit jong pratre uleber arhajar arpusan hakwinain hak distrik Ribhoi hak surok ba national highway Bandrio kani kejingja kam syamlapau perthai hak sni ke bakalaja kata hak pratre uleber ndrek lapau perthai hak khatlai trek uleber arhajar arpusan hadian baga video jong kali bagi dur badan lang ki kan bia hapok kani kali kumbagala sapriang Kadkum kejing itu gi pulet ka distrik Ribhoi. Le itu bakani kejingja aksiden kelaja hak pratre uleber hak por kumbakadoi beje menmiet akisnong Queen bat kani kali kedai kali Grand Item kabadon yo number ML not san S iwe line not kabelannya dauba aldoli mautho ubre nakisnong malki pedeng snong Shillong. Kani kejingja kelaja hak por bakani kali kenangwan pai Guwahati banik Shillong. Hendrai habalapoi akisnong Queen kani kali kalai lej hap syakanala. Hari ni kejengja argut ki breu ki lemensau ki bakan thop ikong daiti majau bad uba japri polong namal ki pedeng snong bad ikini berargut lapen ket no hospital banyo kejeng sumar bad ki pulet kidang penlong ya kejeng tokit